ndashima Imana ibikorwa y'ingore naje ngaharushe cyane abikoze kwicu nihebye nararushe ndaza naje hari umusoko wa gatandatu w'amasengesho ndasenga kuko hari umuntu twakorana mu kawa nari mbadushe ndemerewe n'ubuzima ndemerewe n'ibibazo nabona icyepfo na mva ko nakwiyegura ariko nkatekereza umwana wanjye nta mama mfise na papa nindazondere umwana uyo mwana ndatarangira ati Claudine ukiyegura urazogenda kuri miti ngo kwa Joseph ku mahirwe ya kabiri numva ku mahirwe ya kabiri ndavuga reka nzengende ayo mahirwe ya kabiri nzenda yabona muri matobira naraje ndafata umunsi wo kubana na pasiteri bona na pasiteri cyangwa yayisambira yambwiye ati je mbona ibintu byawe byose biblokage numva kwiheba numva umenga isi yose iranguye ariko ndavuga ko koko nicyo kuko ndazi ubuzima bwanjye bwakahise na n'ubu ndabona koko ko ari ikintu cyahabaye icyo Imana yakoze nuko ndashima Imana kuko nabandanije nkomeza kuza gusenga jewe iyo nje ngaha numviriza ijambo ry'Imana cyane kuko nibyo naboneye kubohoka nkabona ko igitangaza kidasanzwe ku munsi wa gatanu naraje ndaza ngo bansengere inje pasiteri yaranyakiriye arambwira icyo shaka kuko nahise ikibazo cyo kuribwa nkakujya kugize imbere n'inyuma n'abantu nagize ubwo burike kuva ku mezi ane gushikaho byane pasiteri arambwira ndamubwira nje gusa ikibazo cyane cyane iyo shonje ndagira iki kibazo cyane mutume bigira ifeyo pasiteri yarafashije cyane ambere umuvyeyi yaramfasha kandi cyo fungura ndashaka kwa Rezine arasengera arambona ko bifashe yagacanisha kubyara ndavuga ya uko byama ngo nyene ngo musinyere kwa gatanu saa 7 z'ijoro ikimenyetso ko navuga ikimenyetso kizongana ko iganze ya Rezine naje kubona ikimenyetso kabiri kose amazi cyane ke kubyara cyandagenda naravyaye neza kuko bamwe ko zobyara umwana gakomeye bityo bari igisigo umwana aravyaye umwana arakomeye arakomeye ukuri ndashima Imana kwa muganga uzi kwa kwa gatandatu kwa Mungu nashe kwa mbere ndagenda kuri vaccine nashe mu joro tweko turajyaga katere n'umwana wanje n'amazi naza kumfumura dodowe araza mufati imbaho ndavuga yange tugira ibyinshi kuko nabamukirumba basi burya rero ati arambye ati Claudine sa n'inzu arashaka ikintu ciwe ndamubwira ati none se cyane mva kwibaruka sindakira arambye nakundira arongera ukuri ndashima Imana ku munsi wa kane naho Imana yigaragaza kuko navuze ati Imana uyu mwana navuka azambere umugisha yakubereye umugisha ahubwo turamugurira amata turamugurira n'amatunda yarangiye inzu arama amafaranga ndagura imiti ndagura ikintu cyose inzu nayimutsemo ku munsi wese yarakoreye inzu akana amafaranga kuko navuga ati Imana ashaka kubona igitangaza kuko bari fantaze bavuga nanjye ndagushimira n'ukuri Imana ihabwa icyubahiro cyane amen bagenda abenshi n'abagore n'amata y'umwana abana yavutse ku ngoma ya Mesiya Imana mutangaza Imana yankoreye cyane ngiye gukora umutsinda maze gushikaho n'ibyayinkoreye bose wabo bitangura gusaba ngo tujyamane na mwana ndamutse n'ubwo bw'umwana y'Imana sinashobora gukora icyo arambwira bose amatagana cyangwa urazi nzogukorera ikintu nawe hamwe cyo kujya muri control umunsi wa mbere tutangura kumbwira maze byosome ngo wagwema akayumba amajana 5 ndavuga ati Imana y'umwana yanjye iracyakora ndavuga ati nge turindire dusubire muri control kugira kabiri dusubire muri control kugira kabiri acambira wagwema akayumba cyane kandi tuzakuri ndamubwira je ntabyo niha kuko ibi warabiteguye kuzobinkorera kuko navanye kunkorera icyaha cyagutora abantu Imana y'umwana yanjye ndazire kumwe nanje kandi niyamurahora ngendo shinga gushingira jewe ndamwanira araboneka abapapa babiri barampagararira barambwira ati we turagushigikira uze kuvuga ibyo ariko tuko turayaga amajwi nari namufashe ndavuga ati aha ntiyagenda kuzana abapolisi
aza gucangurura ibibumviriza hamaze ngaho niwe yacatangira acavuga ni mundindiri muratangura gatatu ndavuga ati Imana yo mu cyandiro cya Pantase yerekana niho nyene naza numva ndugikiye oje ngo tora ufunguzo ugende ugura urutonde impuzu zawe utahe sinarindiriye na ya mahera ndabona bayiri sinarindiriye no kuba memba navuga ati ko nacitse amaboko mpera nzoronka yandi kutima vuye nkandi muzima aho ndetse bishima